Ona thenge wa nyumba ya wonjoria ya jamii ya kumenyekana muno na biacara itiganite ta cia wendia wa nguo, ngorofa-ini imwe guku iri na thogora ya mwanya iria itahoaga gwakinya mathaa ma thaa thita nginyagia thaa 8. Akenya aya marehetwo guku ni githari kia irio cia muthenya, na undu wa mwanya ni ati kirugagirwo tunyumba-ini tutu turia ona thenge wa ukunderu irio no iheaga na mihango o yothe ta ya mikawa ingi igathie na mbere. Ugali omena sukuma ma cabbage. Ugali omena sukuma. Nyumba ino yari duka ya wendia wa nguo ihinda ithiangu, no riu ni mukawa uri na riko na aruti a wira aria mari na rũthiomi rwa gweteta aguri. Karibu customer. Tapo matumbo na weke sukuma. Shika change. Asante. Ngoretwo ngiuka haha tondu no hote kugura irio, yani ndingihota kuringithania na mikawa iyo ingi, na irio ni fresh, na ngoretwo ngiria haha kindu ta mieri 3. Irio na mbeca cigana? Igana. As compared na kuria kungi, the same food igana ria 20 kana 150 depending. No ha ni no hote ku afford kuringana na muhuko wakwa. Umwe kwa uria ungi o mundu agitie githari kiria erirĩirie, na kuoja aria angi makihika marikie kuria niguo mahe aria angi maroka ha guikara amushiganagira mashaku ni kweheranira. Most of the time utapata yes watu ni wengi, but kitambo usavu kuje unapata watu wamemove, so sijai kosa kiti personally. Customers wako comfortable wakikalia stuli wanaenda ama? The most important thing is customer service and the quality. So if you have a good quality and a nice customer service, you're guaranteed. And then they're only here for a short while. As you can see, it's not a restaurant where you come and sit. It's just a small eating place where you come, eat, and then you go. Aige aria mokaga kuria haha ti aria marutaga wira nyumba-ini ino, indi ni aria mari wabici-ini cia kiama tawa. Nilianza kuja hapa since last week and I've come daily ever since. That is ukitoa holiday ya Easter. Unaweza pata variety, unaweza pata vitu mingi kukula hapa, na pia ofisi ziko karibu, so hakuna reason ya kuenda mahali tuseme huko Moi Avenue and such kama naweza pata hiyo chakula hapa. Like zangu mobile kula huko. Juna hapa karibu, plus nikikuja hapa line inasonga haraka. Aria marutaga biacara ingi guku makiuga wira ni wira, kuona matithinikaga ni gwa kuria, no wingi wa aria mokaga kuria guku matiagaga kumarehera mihinga ya guthika biacara ciao. Ukijua food hapa nayo ni cheap, si kama huko kwingine. Mtu anakuja kwa anapata kuna food ya so next time anaenda anakuja na marafiki zake na anambia nimeona place poa, kuna food poa, hiyo juu ya food hapa ni poa. Na niso ama 150. Inabaki na market yenyewe. Mushamo wa irio na thogora niguo undu uria utumaga andu mathi na mbere guka kuria haha utekumakania kana kwina uikaro kana sha. Thogora ya mikawa kaingi uikaine na kuhuthira nafathi nene, no kuri aya kira makania muno makiria ni ati utungata wao ni wakinyira aguri na njira igwete, na umatigo makenete ni kiria maikia mihuko. Ngiribotera Inooro TV muci wa Nairobi, ritwa riakwa ni Wanjiku wa Kimani.